Kad se mora sastave, kad se brda rastave, kada čuješ strašan glas, od koga ćeš tražit spas? O Allahu jedini, sudnji dan kad... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mi se trenutno nalazimo u kući samohrane majke Mirsade i dvoje djece. Ova porodica nema ništa svoje, djeca su jetimi, babo im je preselio prije 2 mjeseca, 3. Kćerka je Stahid Semina, ona je učenica 6. razreda, stariji je Hasib, on je završio osnovnu školu i na financijske situacije morao je prekinuti školovanje. Da bi prije par dana uz pomoć humanitarne organizacije Dijaspora Sadake i njihovih donatora mi uspjeli upisati Hasiba u srednju školu i obezbijediti mu potreban školski pribor. Imamo nijet pokrenuti akciju za izgradnju porodične kuće samohranoj majci Mirsadi. Ovo nije njena kuća, iako su joj ovo neki rođaci dali, kako bi ona i njena djeca imali krov nad. Željela bi da imam svoju kuću, da djeca završi školu i da moj Hasib ima posao. I da ne zavisimo od djece nešto naberi malo i kupi. Pomoć mi je svaka dobrodošla. Pozivam sve one koji misle da treba i koji vide i mogu pomoći da se odazovu ovoj hajrnoj akciji. Ja ću, ponavljam, kao koordinator voditi ovu akciju, sve će biti ako Bog da transparentno. Sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi. Sudnji dan kad nastupi, kada zemlja zadrhti, kad te majka ostavi, kome li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć? O Allahu jedini, sudnji dan kad nastupi, ti nas raha poštedi. O Allahu milosni, ti nas raha poštedi. Sudnji dan kad nastupi, kada nebo propadne, zvijezde seđdu učine, kuda li ćeš onda poć, kog ćeš zvati u pomoć?